je bio prije 20 let još mršavi. I prvo na poligonu, svako jutro. I onda se daje nadimak klasica, vizor. I onda to skupa spojiš i dobiš taj znak koji je slučajno ta runa pragermanska. I onda to počne koristiti kao logotip svoj. A ovo veka je bilo novinama, to je biti novin razmisli kao šaman. Čak se proglasili par puti druidom. To je tek toliko da bude članak zanimljivi. To kaj mi delamo je u biti eksperimentalna arheologija bila do ve. A istraživamo smo neke nadnaravne pojave. Znači mi se ne bavimo nijakim šamanizmom. A v knjigi sam puno toga objasnil, da ljudi znaju kako je to skupo povezano. Koristeći na primjer te vrhunske svjetske stručnjake kao ovoga Rudolfa Steinera, Franca Bardona, koji ljudima objašnjava kaj to u biti je, da nam budu skrenuli na krivi put i da im se ne događaju nesreće. I knjiga je u biti skup informacija koje bi bile bitne ljudima ako se dogodi to o čemu se stalno govori. Da lakše prebrode to razdoblje i da se lakše snalaze nakon toga. Tako da neko to mora napisati. Mene je baš to zadaća slučajno zapala mene. I veko god hoće se može to skinuti jer ja kao takav nemam penez za to za štampati. Tako da je na PDF-u i svaki se može to skinuti i isprintati, ukoliko imate mogućnosti. I gledaj, imamo tu bubnja malo bog ugođaja. To je isto ova replika. Mi tu koristimo sve kako je nekad bilo. I to eksperimentalnom arheologijom. Istraživamo mogućnosti koje su ljudi prije imeli da dobimo ambijent kak je prije vjerojatno bil. Jer mi dok išćemo s arheologijama na lokalitetu, samo najdemo ono kaj je preživjelo zadnjih, na primjer, 2000 let. I onda da gledimo kaj su ljudi prije u biti mogli imeti, možda čak i jesu. Tako da imamo već tu ovu jurtu. Jurte su kod nas imeli Skiti, Mongoli i Hune, koji su par puta upali na naš teritorij. Ali je problem kod Skite, kod nas dugo ne drži jer kod nas je duplo više kiše i duplo manje vetra kod tim prostorima otkud su im dolazili. Tako se ona nije zadržala tu kod nas. Osim još kod Mađara, kod tih nekih udruga koji prakticiraju te razne načine života njihovih predaka. A ovo tu smo tako stavili da vidimo kako dugo bude zdržala. A izraženo je od ruskog vojnog otpada, kad smo dobili kao donacija iz Virja. Tu moramo kuriti nutra, moramo se družiti, pijemo ponekad nutra. Da dobimo taj ugođaj tih starih ljudi prije, na primjer, 2600 let. Tu i tam je dojela neke ideje i onda imam te cikluse. Ovo je bilo ciklus pisanja knjige, dok je prije toga bilo jedno od ciklusa kovanje sablje. Bilo je cilj napraviti čim bolje moguću sablju. A tematika su bili turske ratove. Znači obrane našeg prostora od Turaka. Tako da je onda nastala ova tu sablja, dvoručna, sa flambergom, gergerom, oštecom. Nisam ju ošao do kraja, jer je prilično opasna, da se neko ne bi slučajno ozlijedio. I to je stvarno oružje kad možeš čovjeka na pol preseći. Makar još i tupa, kamo je dok je naošteš. Znači svaki detalj je moj dizajn. Od tih ukrasa, na primjer imate tu japa, sin i deda, znači generacijski element, do ove žireva i duborez na oštece. Pa imamo tu i hrvatsku simboliku u obliku 2 kune. A sve sam manje više napravio od otpada. To kaj se je našlo po tim kontejnerima. Znači mesing, bakar, bronca, komad roga.
Ovaj pleter je od predsjedničke straže. Tu su oni imeli, ali bacili. Tako je dobro došao na sablje, kao ukras. To sam nazval apokalipsu. Postapokaliptična vura, kompas i kalendar na sunce, a dela i po noći po zvezdama. Ako vidiš velikog medveda i sjevernjača. Ako baš nikad ne znaš koje dan je, koliko vur je, onda ju otpreš, tak, da vise. Kroz ovu tu fiksnu rupu padne točka sunca na ovu skalu unutra. I čeka se dok bude ta točka čim niža. Onda znaš koji dan je godine. Kad znaš koji dan je godine, imaš tu ovoga prstena, koji se obraća s rupom. I tu rupu deneš na oznaku koja je bila unutra prikazana. Znači je posle ljetnog solsticija, skoro jedan mjesec, idemo tu na ovu oznaku. Da ju pak otprem i ukrenem kontra, da sunce padne kroz ovu tu rupu na kontraskalu. I tu se vidi koliko vur je. Vura pokazuje realno vrijeme. Mi imamo tu europsko vrijeme, ali je naše vrijeme 20 minut prije je kod nas puna vura. Kad znamo koliko je vur, onda moramo na ove rupe, dok je ovako brnemo, deti slamčice trave i odredimo pomoću sjene, sunca, koji je smjer. Kad označimo koliko vur imamo. Po danu se mora onda koristiti i ovaj špigl za signalizaciju, imamo tu morzove znakove. Po noći pak, idemo ovoga cajgera pak na oznaku koji dan je godine, znači posle ljetnog solsticija oko 1 mjesec, između 4 i 5. I onda dok visi, gledimo kako se okreće veliki medved oko sjevernjače. Sjevernjača je v centru. On se obraća kontra cajgerna vure. Znači bi bilo 10 vur. 10 vur bude stajal veliki medved u ovoj poziciji prema horizontu. Znači veliki medved i sjevernjača. I gledimo da je horizont ravni. I ako nije oblačno, znamo koliko je vur v noći. Te princip su koristili križari v križarskim ratovima v Jeruzalemu, dok su trebali menjati se na noćnoj straži. Onda imamo tu i ovaj lanec koji simbolizira jednogodišnje doba. Svaka karika je jedan dan. Znači prvi dan v prvom tjednu prvog mjeseca. Tako se mora po danu točno lijepo zbrojiti jednogodišnje doba. Sve je rađeno od inoksa, znači nehrađajućeg čelika, tako da bude gotovo vječno. I tehnologijom koja je bila dostupna nakon neke postapokalipse. Znači kovanje, tu je tam malo bušenje i sjeckanje. Ona je u biti prototip, da se zna po njoj napraviti druga vura. A baždarena je na Ludbreg, to jest 46. to je njemački Breitengrad, znači zemlja podijeljena na meridijane i na one druge crte na 46. gdje je centrum Mundi Ludbreg. Kad bi išao prema jugu ili sjeveru, onda bi trebalo drugačiju vuru napraviti, ali ona je zamišljena za osobe koje su baš na tom području i koje putuju maksimalno recimo 30 km prema sjeveru ili prema jugu. I pokazuje vrijeme točno na gotovo 1 minutu. Točno će opet biti na mora. A takve sunčane vure su se koristile još u Prvom svjetskom ratu. Znači prije 100 let su one bile štandardna vura, primjerice engleske vojske. Tako da nisam ti previše išao povijest natrag. I može se lijepo deti oko vrata. I onda, ko bo to imel, te bo gospodar vremena. I onda bodo ljudi išli moko, a moko bo rekel, ti je moj harem, a ove druge grde, mrš koruzo kopat.